Yana tunang kabiasa patapun atau pandrita maka da patareka maka da larhilau ke gai waidio na nabitta. Nasaba angkat tu tau dio nabitta sahaba pala ia sanayero aja no podangi tasapa bani. Itu niga tau dio nabitta tapala ia sana insyaallah dia nabuta matata. Barakat itu. Dia tak kacamata kota apalah ia tu nama-nama orang yang memandikan Rasulullah. Nah, ia watunna mate Nabi tak dimandikan dengan air sumur Gars. Ia watunna bosi pamulang setelah wafatnya Rasulullah, air itu mengikuti air hujan. Nah, kenro tati si tati wedio na Nabi tak, maka di situ akan dibangun masjid ataupun musalla. Dena kama lino na rekode na tak bangun masigi sinin na onro pure non rita pawedio na nabitta. Makanya kalau ki umrah atau haji tersempatkan ngilau berziarah mengambil airnya. Namosi botolo aqua mitale. Tabawe rewa bukan hanya air Sam-Sam. Yero we bunge na pake nabitta we na pake yale na rekongka keluarga tali sulori pamasena pong Allah taala tapasi campur we dio pacapuran na. Itu barakat. Ya kong kanana madari gangguan tapi nungangi. Angka tau pandrita rampe maka dia ko iya tu air sumur gas nino nana kong kajingo ko watakalena itu akan hancur. Tuh barakat itu air sumur gas itu. Jadi itu tidak butuh diru'yah. Ya. Cuma kadangkala kita air Sam-Sam, kan? Tapi dia nanti masalah. Barakat itu air Sam-Sam nabi tamato. Sabak watunna melo ipameraja nabita laipui arona napayala jantunna naipatamo koside onrong yang di dalamnya ada air Sam-Sam. Maka day tau panrita pasarya ko pasarya laibisaywi atinna nabita laibisaywi jantunna nabita ko pasarya iya ko pahakiki de. Maka dadena mungkin ibisay atina nabitta nadena macarepa itu kira natinna nabitta mapacing iya mitu ni bisay ko macarepa nadegaga dosana nabitta denang kanan nama masalah nabitta hatinya nabi itu dijaga oleh Allah memang dari situ nurnya jadi makreto pandrita pahakiki nabali tanya jantunna nabitta bisay tanya atinna nabitta bisay melomi ipak baraka wa Sam-Sam jadi yalengi kesempatan gesai jantuna nabita. Makanya air Sam-Sam itu bisa jadi obat. Nah sebab pure si gesa si bawa atinna nabita. Air Sam-Sam itu ko yinungi na soriki. Kenapa? Karena dia pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Masjid itu adalah tempatnya barakah. Magina on Roma barakah, dena sembara tu tau tama masigi. Kemudian yang kedua, yaitu masigi si tembus langsungi nurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angka riwayat pura ubaca Pak Bu dalam salah satu kitab risalah makada dena tak bangu sit di masigi risid dia onrong na rekodena pura tati waidio na nabita ko tu. Apa iro nabita watun na sebelum mate menjelang kematiannya pura mapasame mato na podangi sahabat-sahabat maka daya ko pole mate-mate ku baja sanga dia ambilkan air dari sumur Gars untuk memandikan saya. Jadi ya tu Nabi ta idio tanya we Sam-Sam idio wang tania. Biasa bitang katau mate we Sam-Sam na dio ngang. Sebenarnya Nabi itu dimandikan dengan air sumur Gars. Ya kong ka jamaah ko madarhilau umrah
tapodangi pembimbita, maka dawat di galau berziarah di Sumur Gars. Kota Madinah, dia nama soli wajah 20 rial kayaknya itu. Lauki okoro malai wena. Beberapa bulan lalu itu direnovasi sehingga ditutup. Sekarang sudah terbuka kembali. Dia nama ti hubungin latu ya sewe. Ya memang toro wena doangi langsung nabita. Jadi air yang didoakan langsung Rasulullah. Ia naruwaina nabita watuna idiowak denang kana larinota naik kopura iboloran nabita lari menre milagi. Setiap disiramkan air itu justru berputar naik ke atas. Ia natunang kabiasa patapun atau pandrite maka da patareka maka da lari lauke gai waidio na nabita. Nasaba angkat tu tau dio nabita sahaba etapala ia sanayero. Aja no podangi tasapa bani. Itu ni gatau dio inabita tapala ia sana insyaallah dia nabuta matata. Berakat itu. Dia tak kacamata kota apala ia tu nama-nama orang yang memandikan Rasulullah. Nah, ia watuna mate nabita dimandikan dengan air Sumur Gars. Ia watun nabosi pamulang setelah wafatnya Rasulullah, air itu mengikuti air hujan. Nah kenro tati si tati wedio na nabita, maka di situ akan dibangun masjid ataupun musalla. Dena kama lino na rekode na tak bangun masigi sinin na onropure non ritapa wedio na nabita. Makanya kalau ki umrah atau haji tersempatkan ngilau berziarah mengambil airnya. Namosi botolo aqua mitale. Tabawe rewa bukan hanya air Sam-Sam. Yaro we bunge na pake nabita we na ipake yale na rekong ka keluarga tali sulori pamasena pong Allah Taala tapasi campur we dio pacapuran na. Itu barakan. Ya kong kanana madari gangguan tapi nungangi. Angka tau pandrita rampe maka iya ko iya tu air Sumur Gas nino nanae kong kajingo ko watakalena itu akan hancur. Tuh barakan itu air Sumur Gars itu. Jadi itu tidak butuh diru'yah. Ya. Cuma kadangkala kita air Sam-Sam, kan? Tapi dia nanti masalah. Barakan itu air Sam-Sam nabita mato. Sabak watun na melo ipameraja nabita laipui arona. Napayala jantuna naipatamo koside onrong yang di dalamnya ada air Sam-Sam. Maka dia tahu pandrita pasarya, ko pasarya. Lai bisaiwi atinna nabita. Lai bisaiwi jantuna nabita, ko pasarya. Ia ko pahakiki de. Maka dadena mungkin ibisai atinna nabita. Nadena macarepa. Itu kira. Natinna nabita mapacing. Ia mitu ni bisai ko macarepa. Nadegaga dosana nabita, denang kanan nama-nama masalah nabita. Hatinya Nabi itu dijaga oleh Allah. Memang dari situ nurnya. Jadi makreto pandrita pahakiki nabali. Tania jantunna nabita bisai. Tania atinna nabita bisai. Melomi ipak baraka wa Sam-Sam. Jadi yalengi kesempatan gesai jantunna nabita. Makanya air Sam-Sam itu bisa jadi obat. Nah sebab pure si gesa si bawa atinna nabita. Air Sam-Sam itu ko yinungi na soriki. Kenapa? Karena dia pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Etita nih gare. Hajar Aswad. Ya kan Hajar Aswad batu hitam. Yang awalnya itu kan batu putih. Batu pole suruga maputih. Tapi nasabak marepa ina bau tawe nagesa. Maka resonansi dosanya itu pindah sehingga jadi hitam. Ya itu niasang Hajar Aswad batu hitam. Padahal dia itu biasa batu yang putih. Namoje baju putih kotoli nagesa tete mabolotto. Makiro imak kumatiro batu dosana tau mak bau Itu sehingga dia menjadi hitam. Makanya disebut Hajar Aswad. Tapi tapahang ya. Maka dari nigi tau mak bau oko Hajar Aswad. Itu sandrawe-rawe papada narekona bawi limanna puang Allah Ta'ala.
Nasaba iya tu pasal liman na po ang Allah Ta'ala kolino. Yan na tu ampay maka de kolawi maka telo makbau kuma matawapay. Tapi kene denang kana bawi nabi ta Hajar Aswad na de gaga jamaah haji bawi itu betul itu. Pura ni daw na bau nabi ta. Jadi maka itu pandrite tanya Hajar Aswad yang mulia. Tapi gara-gara pura mina bau nabi ta sehingga batu itu dimuliakan. Nah, apa ia kene makamu Ibrahim na bau nabi ta? Ya tu na bau jamaah haji. Makiro. Jadi itu penjelasan para ulama berkaitan dengan Hajar Aswad. Termasuk kan nabi ta masuk oleh bolana kan ditutupi awan. Itu kan kita pendeta Buhaira itu. Maka dia nabi ta joka angka alum macuri supaya tak tutui dena kena cahaya mata sok. Maka dia tahu pandrita hakiki si tongan na yaro nabi ta lai jagaiwi matan nasoy tanya nabi ta ijagai matan na mi asoy na jagai po Allah Ta'ala. Apakah cahaya na matan nasoy langsung gesay si gesa watak kalian na nabi ta hancur i matan nasoy. Karena nurnya matahari itu dari nurun Muhammad. Ya seinurna nabita, na ya nurna matan nasoy, na ya ko si lampu cahaya na matan nasoy si bawa nabita, maka matahari akan hancur. Yan na nakadataw pandrite, itutupi awan nabita supaya dia na hancur matan nasoy. Itu jadi barakah na tu nabita. Itu keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah. Kemudian Ironna nabita kama kenaki di bala dadanya. Pasatu ya ruku ini ia na hakikat na jenne. Ia na hakikat na jenne. Apa ia tu jenne dia bisa. Dia tidak membersihkan. Wudu itu tidak membersihkan. Tapi wudu itu mensucikan. Tapahannya? Jadi ia tu jenne dia nak bisa mapi pacing. Sisa lah ya. Makanya kau agama apa tu bahasa an-nadhafah, at-tuhuru, at-tazkiyah, az-zakah. Ya kau makadai an-nadhafah paci carepa. Ya na tu naitay mata. Ya kau makadai at-tuhuru berarti hakiki. Ya na tu jenne. Ya kau makadai at-tazkiyah ati. Ya kau makadai az-zakah waramparang harta. Talua apa pacinga? Pacing carepa, pacing hakiki, pacing ngati, pacing waramparang. Ya nadena pacing ita ya pa ena sampajang edenu le madeceng. Namo pekko bate na solli na denu le husu. Ya nadena mapacima nanginya namo makana Allahu Akbar denu le tega galese mu ko purai. Iya, tapacingnya pa. Iya na tu ampai jenne Pak Bu. Narekota ko pura ki ma jenne na to leja taimanu atau gesaki taimanu dena batal jenne itu. Dena batal jenne. Demi na waddingi masampajang nasaba anijisikan ni. Makanya ko pura ki ma jenne taleja taimanu tabi saibawan ni ro najisi aja na tak jenne peman nasaba de na batal jenne tak. Demi nawat dito masampaja nasaba najisikan ni. Megabu tu tomato tariolo. Ko mangaji wi. Natako pura mak jenne naleja taimanu nasalamu jenne peman de na to mak jenne. Iya ni ro taimanu eme bisai apa de nawat dito masampaja kong kanaji sio kota kalewe tapi de na batal jenne. Mutanajis mi asanna. Yan na tu ampay kong katau perlu ya. Biasa pacio anak-anak. Pacio anak na lo masigi masampajang napa pampers Biasa kan napa pampers. Iya ro pampers na kerekopure teme ya tu nanae maka anak itu mutanajis. De nawat dingiges sa koto masampajang. Nasabaan ka najisina. Pada mo ikong kataw matoa. Toliteme ta cede-cede. Biasa ka makoro to. Caw ni kare na.
Itu agak jero nasangi cawa-cawa ya atau agak biasa denana nulet tahangi biasa ko rokoi atau suju madaring ka masuk iya ko denana terkontrol makoro alaki apa iya ro kapase tapake tutui napaki masalara iya matu ko pura ki mak jenne na takok masuk itu dimaafkan. Nah sebab memang tidak bisa terhalangi aja tak ada masuk silo si ki mak jenne masuk de dimaafkan karena memang penyakitnya. Cuma kalau kimak berejama ajak tages seyerotek ke sida peta. Nasabak mutanajis kini. Makiro. Tabahan ya? Nah, ini penting saya sampaikan. Jadi ni sunnah masalah. Itu betul kan lah ada sida pemoki. Tapi boleh kada selesai kecedek. Itu makiro. Karena kita dalam keadaan mutanajis tapi dimaafkan nasabak lasatta memang. Tapi ya komelo ki mak jenne onaro tapacingi jolo. Lepas semua pakaian yang kena najis itu kemudian dibersihkan baru pakaikan kapas, baru dipakaikan celana ya. Setelah itu kok matangangi perokok nang kemas sucede itu dimaafkan. Nah, tapahan nih. Deto pagaga kodi. Iya mi mate kare kemudian iya naro nak makadaka pasang laipue arona nabita pasang iya makada iya kotomelo mas sampajang pacing mana ngije pacing watakale naji pole di sini na najisi paci hakiki nasabak jenne itu ampai ko tomak jenne tanya je ti ya macarepai ibisai ya pak kene ya ro macarepai magi tanya ro nolai tai si bawa nolai te me bisai ko tomak jenne 5 emi nasabak hakikinna jagai bi ya 5 he ya mega dosana terutama pak jallo itu 5 HP. Iya mega dosana tuli loban relokana layase ya magala maser iya kemudian ya koto makalimomo katimu lillah kemudian koto mak julu mata kan mata kemudian ya ko isapu ule pikirannya ya ko do cile ka parengkalinga ya ko ajewe joka iya narui pacing. Yana tunang ka biasa patareka makada jenne taluka biasa tangkalinga di nasa sangnya te jenne taluka iya ko tomak bisa 5 tomak bismillah jolo napa tomak bisa 5 pure ko mak bisa 5 kiro tapayat to kameman ni ati tapacingi pol 5 ku pol resinina dosa-dosa wattungkai si bawa de wattungkai dicuci yang kedua kalinya puang talingi cahaya baraka ia 5 kue. Dicuci yang ketiga kalinya tamudahkan ia 5 ku untuk senantiasa mapigau anu madecing. Ia nariasang jenne ilisari pak dong. Namo batal jenne tak dekto na batal baraka. Ia nariasa jenne teluka. Apa iya ko ya mitu mak bisa 5 makalimo mo dekto ka beda na ko dioki. Nah satu panita jadi yo poko makalimomo kita jagai biya lillaku aja na berek kada masalah. Tapacingi pole di sini na dosa-dosa engkai pole lillaku. Tapancaja lillaku lila si mata engkai masikiri lo koridi puang. Makiro iya koto mak julu mata na tajagai wi pakitaku puang. Tapancaji wi bercahaya. Talagai dosa-dosa pole di mataku. Iya lo. Iya naro pak doang nge ya seteluka. Iya ro nak mak julu mata wat disabatal. Nah. Apa ia nang katau biasa kaya itanai pak bu maka dapik ko carana to husu o ko sampajang estas magi aja ko to pura na soli na pamanang imu ba angkai sandala ko korong kay goncina na pamanang nang kami matose ta bu iya miro jaman na pura pikata beret tay nang ka iya ang kami matose tangin itu tugas na
Apa pada letu ibayati balisi na talak memat to anggo tanah. Yan ang kataw pura kawing ang kanaw tu suloko tu. Ni kasanna dasin si bawa dasima. Iya na pura bot kita. Jin yang menjaga laki-laki namanya dasin. Jin yang menjaga perempuan namanya dasima. Ijanci memat to. Iya komule pasarangi tu tau siya lebih nengange. Lau pasangi mahkota ulummu. Iya na tu dia na paja na papangewa. Iya na tu ampai mandari tahu yang macanti ini ta balai bolana na bainena. Iya na tu setan tu. Iya. Makanya dalam agama disuruh menundukkan pandangan. Iya. Aja nak kada ya ku yita mo pipa mula baraka mo pak. Kedua pindah padosa denak ko. Tundukkan pandangan, komeko salama. Iya. Ika makiro, tapi je makoko amareji. Apa de sini ta ya lolangi ko si HP be. Ika makiro. Iya, na iya HP be se talopo je. Tapi ini minonro itu ya kota pakai untuk komadeceng ya kota pakai komajai cecawali ya tu HP be. Wat di makasola wat di toma pedeceng ya kota pakai mangkali ngacara makanya tapi ya kota pakai tipu itawe masalah ya makiro. Jadi di minonro mega tahu maka dapat balia HP maka ada dapat balia tahu maka tanemi HP pak balia. Iya ko HP aja kita pau ya to na pau dan ne makutiha ini minonro ye. Kemudian pasangon na apa to iya to na tu ampai makada nabita la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu pauka salasa layalin. Ya sakarang yo ko nabita taude na sewa dan naliwang italung ngaso. Iya, jadi ako meki si sala dua ngaso na. Aja naliwang italung ngaso. Nak dampangamo pagamay ko syeso dua ngaso, tapi makin nabita aja naliwang italung ngaso. Nasaba makade la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu fauka salasa, lebih dari 3. Iya ko siya soy makadade pa ule madampang ustaz. Na iwan ni manaje wa pangewang natarima mo pagamay. Ya ko makadai sang adiwan ni angat tani. Nasaba iya naliwang italungas so itu nasakarang ni agama. Sakarang ni nabita. Jadi ko to si sala dua ngasona. Iya na marepa upodangi. Itu di jamaah umrah. Komekilaw umrah. Aja jolo na yaro turus koporta imun ripi. Lauki jo sapa yaro tetewe si salah. Lauki siya dampengang nasaba namol lauki Makkah nareko si salah kita melo syarei nabita nakada nabita tanya anggota aku iko nang kataw mewa si salah na puro ko podak maka dalaya hilulil muslimin an yahjurahahu pa kasalasa layalin ya naliwang italungas si sala ko deu tarima ko jolo rewa ko jolo ko romilo adam panapawa ding itarima magan 32 juta di ibawa na pa din itarima magani kira-kira iyang pay ko jama umrah aja jolo tende law ki jo sapay rotewa si sala ro telo ada siya dampak-dampak yan na tu ampay makade komelo ijo kata saling bersilaturahmi aja na yero rurusu aga mo suramatu aga mo cangkiri pernyawa aja na maka mo kay balo ko Jakarta aja meki mali ako may aja na nataw rusu yero imon ripi nasawa kapang apalagi ko tolono ko macan ni matawa labbaik Allahumma labbaik nakana po ngala tala lalabay kalak dega gamuli ko lokoy magani. Ini penting saya wasiatkan. Tapacing imanang ijolo iro de pigaan reharang ni maka de nabi man akal al haram lantuk balu salata wa 42 yauman mania nigi tau man re an rehara 40 sona 40 wanina de tarima pak dongan Muhammad Rasulullah. Iya. Namanya ketiasa ngan rehara pak tomak balu-balu na tomak bal leharatu ya tu. Iya, mak balu waju ki kada siapa juta 150. Nasawat diga 100 nasai de na dapi modalana de pagaw saro. Padahal kana ro nasaro sisa na melo made te nasa yetala ni pale mula balu.
Iya na yasap pole beli. Iya ko iya naron na di ero tala ni napatalyang ngandre manasa si jamu. Iya. Maka de nabita kasi lesi hadesa naro nigi tau mali pakeang 10 dirham na liangi asera dirham di halala si di dirham di haram takko na pakai mas sampajang agana sa nabita deni tarima sampajanna dena kada nabita dena sah maka ni deni tarima apa ya tu sampajange telu nomor sidi ipigau nomor 2 asah nomor 3 itarima itu kere jadi ipigawi deto sia tu ga itarima sampajana ko dena jamai jadi ipigau asa itarima. Angka sampajang ngesah tapi dia diterima. Yana tunasa nabita maka salatnya tidak diangkat kecuali sejengkal dari kepalanya. Dia nendrek ko langi. Itu bahayana. Jadi itu sampajange Pak dia nama gampang. Iya ko asana sampajange kam iris samo. Berarti aku makan asa rokong 10 telu. Siaga baca Allahu Akbar, Fatihah, Syahada, Salawat, Beresalam. 5 mi baca wajib. Ko sampajangi. Jadi aku mas sampajangi yaitu wajib 5 mi bacana, wajib 5. Kega Allahu Akbar, takbiratul ihram. Fatihah, disebut Fatihah di Alhamdu. Alhamdu. Kemudian syahada si bawa salawat, oko tahiyat. Tahiyat pacapurangnya. Beresallallahu atau iya milimai wajib oko sampajangi ko baca. Tatto mangoloko Ka'bah tania baca. Roko tania baca. Toko pole roko tania baca. Suju pangkau kemana mi rogaraka mani. Jadi ya tu wajib ko baca 5 mi. Allahu Akbar, Fatihah, Syahada, Salawat, Beresallallahu atau. Ya nang katau ma pala iya 5 eta suruh di masa sampajang. Kecuali dia panapala iya 5 eta suruh di mate bawang. Iya ko iya rodena pala ya Allahu Akbar Fatihah Syahada Salawat Beresalam. Makundru to kan. Iya. Makanya ko to mas sampajang na dena mega ya pala iya benar. Allahu Akbar. Purayro ka doi tita. Iya ko deta pala ya juna tabaca. Sunnah miya tu. Sunnah, ya kode tabacai, dia minta lolongan ngapalan lah. Iya, kedo itita, siaga tapala, doi tita bu. Jadi, na 10 tu apa doi tita, 10 pa, napa ciri tapala? Engkau pas 10 telu deh. Kira-kira aku deh na ciri tapala, nule 2. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila itu 1. Oh. Maka memang enggak nulle 2 napa. Yang kedua inni wajjatu wajhiya lillazi atau ada yang pakai juga Allahumma ba'id baini ya memang. Maki iya tu Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukrata wasila dena pulok ko meraja. Dena pulok ko. Matangami masampajan nabi tenang katau terlambat tama. Jadi pura dikata derek nabi tapi dia pernah baca Fatihah. Nata langsung nyero Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukrata wasila. Napa mameko? Na denang ka di Pak Guru kada baca yero. Yero sahabat mamako to maka remaja nak kata lelak bacaan ya to terlambat ya to iya pure mak beresalan nabita agana sa nabita pas pure mak beresalan dena sikiri maka manil qail niga yeron na pawiro mamako iyolo pa namoli na alinga ngato nasa magi nang kau nak kapau-pau di nak di Pak Guru makoron tapau-pau bawang maka nabita manil qail. Siapa yang mengotakkan ikut tadi? Enakan liman kada saya ya Rasulullah. Agak nasa nabita. Sahabatku. Ia tun nak mu baca nasabari lawitai malaika no boleh lagi.
Make daca tak ia tu nak mu baca napa nak kiri pe marewa lori pong Allah Ta'ala nailau doang ko supaya iterima sampajam. Pas setelah itu Khalifah Abu Bakar dan Umar tidak pernah lagi meninggalkan kalimat Allahu Akbar kabir. Ina iyana sampaja tuliro na Pak Bukar Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila pernah baca ini wajah tu ia baca ngi wallahumma ba'id baini. Makanya ia ro kota terlambat kibu ia naru tak baca napa mak baca Fatihah. Akramani Allahu Akbar kabir alhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila. Napa tak curi ni mak? Cili doa itu cuma ini pasti sambung itu. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Ini wajatu. Makanya itu ini wajatu ke koyae Allahu Akbar kabira dia kage runtuh. Eka makiro. Itu kuncinya. Jadi bisa mo ya sange ibtitah. Ya sange ibtitah Pak buka. Ya kongka gaga melo ita mai ibuka ijolo. Apa dia itu tama. Makanya doa ibtitah itu adalah doa pembuka. Aja to sinadeta baca. Aja bawan Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Tahu pas sampai kunru ya tu. Asaka sunnah itu. Tapi ia kota palai rogi ki kodeta baca. Nasawa ia tu nas sikit dangi malaikat ena catat. Jadi makan jalan ada tu bacaan ya nero tak pakai roh. Tapi doa kita itu sunnah. Fatihah ini wajib. Maka lalu iman tasapi. Ia kocit di misura muapala. Degaga surah muapala selain na Fatihah. Fatihah bawan na baca kedua. Fatihah pamulange wajib. Fatihah kedua mancaji sunnah. Fatihah namu ala pangupu. Jadi baca ni alhamdulillah kedua. Iya lo pangupu ni kodega muapala lenge. Onro lomona ya sengi sampajang. Pak iya tu surah imunrina sampajangnya imunrina Fatihah ka sunnah mitanya wajib. Tapi angkat tapi nah si di huruf tabaca lalanna korangnya koto mas sampajang 150 apalan. 150. Si di huruf. Maknani bawang alif lam mim. Siaga nih. Alif lam mim telu huruf. Berarti telur ratu apadatu 50 apalannya tu napai alif lam mim baca. Maka jolo bismillahirrahmanirrahim 10 serah huruf. 10 serah huruf nak kali 150. Jadi yana tu ampai maka daya komeki mega palat takoto mas sampajang palamperi bacaan. Tabace arua pulona ayat na perokok hais. Mega. Maka ibu. Deni apa lah? Magampang. Inna atayna tabaca ke 50. Na 100 na tu 50 ayat Katalu ayat inna atayna tu. Tabacanya ke 50. Na sabawat itu yula-yula si de surah dalam solat. Wadi yula gangka ke 10 sidi. Wadi yula gangka ke 7 boleh. Kulu Allahu na kutu tagan rusu maka da kulu Allahu mi wapala iya to roh tagan rusu iya tabaca kata lupulo na pakiroko na makan na tu ya aja tame malah saulu aja mau taladai maka di mata teh sidepet itu kulu Allahu berasa di tagan rusu itu gitu. Tapi iya tu kutu mas sampajang mas tingkala palang dena wadi dena lapalang. Makanya yang namanya rukun kauli. Rokong berarti wajib, kauli nalepakan lillah. Allahu Akbar. Pakai dulu nanti. Makoro. Ajar akbar. Allahu Akbar. Makanya itu pandita papikir Imam Tasyafi toga, Imam Malik toga, Abu Hanifah toga, Ahmad bin Hanbal toga. Makanya sinin na tau mas sampajange na dena kedo timunna dena sesampajanna. Na iya makaya kaya Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dega. Ukko milalang ngatinna. Dena cocok.
Jadi nalepaka palillah. Jadi mas sau-sau. Alhamdulillah. Pakai duit mutta. Yan na to nakada nalepaka ngililla na sabak lapalang, natatonga ngilan roali na sabak pangkaukang, natattu iyati na sabak peringerang. Iya ro taluero. Napaya sa sampajak. Apa iya ko baca mi bawa tu da mi bawa Allah akbar kabirahumullah. Dena sampajang masik kiri mi sanna. Ya to si ko tu da mi bawa na pemaringerak de gaga baca tapakkoro mi sanna. Ya to si ko roko suju de to ga baca de ga peringerak garak bada mi sanna. Itu ini mani agama tajama. Iya ko sampajak telu lepak lillah peringerang gerakan. Iya, yan ito nang kata ya sampajak ko nasa cica cuku cica cengan na jaji tanya sampajang itu tapakkoro miasan na. Tapi makaday nabita tahu tapakkoro si jammi tapakkoro masarolat bi inaya mas sampajas sunnah sisa burakan. Tanya sikir ko sikiri kak nalepaka lillah. Iya rode tuda mi meringerang-ngerang lauri pong Allah Ta'ala ningerang-ngerang manang ya tasalana nanawanawaiwi kekurangan na agan na komenas sabari na takok masara nyawana macabe lauri pong iya tiasa tapakkoro. Jadi akong kataw tama masige pa nasapa aliri na sanre-sanre makapadya-padya makona nawanawai do sana aja takkan dan kasya tumatindro. Wadi jaji yase ya palan na idi. Sabaya ko to masampaja din rule kala. Apa si jam itu dah makoro si saburakan na jama de panule kala palan. Unrotan rena apalan na itu tau si sumpungnya atin na si bapong Allah Ta'ala. Iya aja tak kadang kasih tu latin roh. Ang kasih tu pasapa aliri. Aja kama tau si cawe kan natinna hudurul kalbi macawe atinna lori pongek sehingga dibukakan rahasia-rahasia. Iya tu mega nak gurito matotta riolo. Pangolongan na toati at pijepung. Iya tu napake. Makanya biasa kau memang pamula tu biasa nagatan na pasana. Dia na tahangnya rumah kada supaya dia na tak ganggu. Na pangoloy atinna. Ya ko sibat tu nasat di napay na pamulay. Iya na riasa makadatan na iya mapamula po ng Allah Ta'ala. Iya. Nasabak di gaga paringaralya ni ngarak. Rilay na po na masjid dibi atay na po nga na pamulay. Aja na natawi ta suruh. Ini na tapakuban niro. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Tilaw ni baraka na ita pangulo pakanjaki ngolo tarampan na nyawana. Napa ito mangulo na rin po kalata nampi pamulay. Maka gampang. Aja na nasanroy ta suro. Iyero sanroy makalete tahu acca. Magina sa tahu acca apa tahu bodoh lo makutana. Itu maka iya tahu bodoh mi tu loh maku tak lampai maka tahu acah. Jadi ini nah apalagi kau mas sampai sunat dua neraka na deje tasakame maka pada jokai pada dale pada di nako aja na tu mabela angka tahu pak si jokang si gandeng si di motor nak kaduai lau mameng pada papakinan remena pada tomena toto si gande topa si sana nak lempar ci dito lima gatta ci dito litaka jan na mi de na pada dale aja takada ya nanti ampai upoda tahu maka de pada sapa ko jama-jamang aja nasi matai si dia jama-jamang pada sapa ki maka do mak balu-balu bepa ka iya na malomo-lomo dale ku ya na tu tapan nanunga namo mak balu baju aju teh mak balu aga aja na tarubai. Maka apa ya tahu ni teh mak balu apang, mak balu apa mana? Cik di kampung mak balu apang. Aja pada lele teh dale tak, dia pada mana pak bu? Dia pada. Ia dah tu nak kena tahu pandai teh. Agi mu pamulai mu madeceng, aja lalu musalaiwi. Angka ya jamaah aku pak upodak. Ia na tu tepan nanungang. Awalnya kan ke zaman na pada di maka mak balu BP nama deceng. Sisa nama deceng mak balu motor. Na papisay mak balu BP. Bangkero mati itu. Na sama magay. Wa itu na dale na pulok kiro. Iya tatutu wa itu na sak baraki mati itu capak na. Kenri melolo na dia na mati. Ayo po ko tabuka imatar ya tabuka mati ya pada ko kung kaba ilisari to.
panno ni bae lai cabut ni dinamoe maka da panno to ni mati matu ya tu. Maku itu ya natu nakara to pandrite agi-agi pun pamulai mu madecek ya tu mu pandanungang nasaba ok kometi itu nataro itu dale pu Allah taala. Nggih, angka metu to mako tu Pak balu-balu lada minen rek maka Pak na balu tu tanana. Sini na tapakan po Allah Subhanahu wa taala yang hadir. Makanya sitongan na kaya ro meraja eka manas sa sampajang. Ya kuya pabu kunci na yaro. Tausaha kangi sampajang ya jalalo tasalaibi. Ya ro bawang. Ya kong kataw makada ro tumalalin ro mudi kamu lolong ako di misang isa na sampajang tapulangi makada tanya gapi palolong akong kana balang. Iya. Pak makati kataw bicara mako tu nasa ko di misang isa na sampajang makada ro bami tumbalalin ro. Maka di guru takali sini retannya gapi palolo ngakong kena balang. Iya. Do, tajamai. Iya kuya na naisa puang Allah Taala maka da siko metomi kemampuan na takku nisam. Iya, naisa maka da cundeki mako ami tapan. Tega aja na tani. Yang pati tajamai. Apa angkat tu tahu ya ko de na jamai tay pa ya manasah. Biasa upau. Maka de kong ka kepala desa de nakibua lapora manasah langsung ko itikang. Yo pokong kalapora mo nupe nang ka masalah ang kamoy paresah yo poko degaga makumati sampajang iya nang pura mo ijama ang kaya pangolongan o kopi mato surimon rini podan nabita makana makwami tu kasi pakulyan na atamo po ale na pamalingi syafaat yo poko de ni ijama makana na malaikat batami masaya dia kan napigaw kan makiro iyo poko ya tajamay iyo ba kuncin na namo magarepata makatoje te gatau makana sampaja na sa gaje to marepalo dara ito marepalo pasay marepalo galungi agame matapigaw koloki galungi aga tasapa makada dalle ya koloki pasay aga tasapa dan sa dalle to ya koloki madara aga tisapa na sa dalle salah-salangi je tu kapa manang kasibu ko murusu idalle enapo malupay malekwe dalle namun nami gare mastin na patuji jolo malekwe dalle napa kalau masapa aja na dale musapa na pumalupe malekwe dale na pangatoro dale ka po Allah Taala ali na malengi dale atanna masa iro dale lo musapa na pumalupe malekwe dale urus jolo malekwe dale na pokolo sapa supaya malome murunto iyo pokolo bawa mi jo kade na sampaja si ganruso yana tia sa palalu dale maga palalu dale Pak si salah si bapa sapa dale padami ko palalu manu si bapa sapa manu si salah. Iya ko pasapa manu batay minola. Yan ade na runtu irewa Iyo po ko pala lumano de kay ginola. Patusan dala na nasalay. Lari latu ko no po tapi poso madari dua minatik ka na pa aja. Iya riasa pala lumano, iya ko pasapa manu makanya jokana. Itu mega tu pala ludale Pak. Banita de na papisawi. Si ganrusu mo patas si biasa makwa. Gagala tu tati sa plosi di deje ka lampu na motoro na si pangareng-areng. Tapi di tato ni gare de kan na sororang. Ya na melo na menre takanchi ni motoro na. Laung kosoki na lamana sarona. Iya de na baraka. Iya, coba gare. Ini penting saya sampaikan ini. Ya tiasanya dale ma baraka dale ya pun na itongang. Iya. Karena masih kita alhamdulillah tapi syukur kimite masyarakat. Saya waktunya datang ke sini belum dipelapon. Iya, napai biasa ya jama lantai. Alhamdulillah luar biasa. Tajagai masih kita tarosi. Aja nila pasal lobang. Sabaya tu kupa masuk ke masjid. Ada pengen pong Allah Taala di sini. Ini ibu-ibu loki mabere jama. Sampajang pangkatotus tas matyang imakun relo masjid. Iya kap. Nah saya tu makun reyo ko nakamara na masampajang. Ang kami matuhan desa na. Makanya bita wanita itu lebih abdal kalau di rumahnya sholat. Kalau di rumahnya lebih abdal di dalam biliknya. Kilala kamarakna. Tapi angka sambungan na desa. Ketika wanitamu ingin ke masjid, jangan kau larang. Nah, tapi ya rotai matanya makun relo masigi de na baca capak na desa dan kabama niaro na bahas. Maka na makunre lebih makanja koki bolana. Yang kedua koki bolana lebih makanja koki kamarana. Gangka maniero.
Padahal engkau persambunganlah. Ketika wanitamu ingin ke masjid, jangan kau larang. Itu yang pai biasa makun raya dia nalau masigi, pak cidi mi masigi, dia gagal lampu, nama kai ke penjahat. Yahudi mereka, arwanewe lagi terancam nyawanya kalau pergi sholat karena memang situasi tidak aman. Makanya wanita kalau sholat makanya koki bolana nasaba amangi, bahkan lebih makanya koki kamarana pak dia gemitai makiro. Iya ko makoko apa bu ni gemeculiki. Dia nagaga. Natel lo masih mak berjama tapi lo mi pasair ralla. Lo mi mak jogging. Itu lijek ini. Nampak dia nalo masih tapi dia to gaga ko dia to gaga. Koko mi mero kampo ku make ke pak jogging. Iya. Perlu sampaikan ya. Loki rosi masih magi makun raya nak kada nabita sapna makun raya itu lebih masaro lebih kui monri. Yang paling abdal sapnya wanita itu yang paling belakang. Makanya tu makun raya ko masambu sapil layolo mi dia nara sambu lo monri. Ya to siaroanewe yang paling abdal itu pertama imonri na imangi pitu tahu. Setelah itu ashabul yamin sebelah kanan. Jadi itu sak pertama oko telu kalompo imonri na imangi pitu tahu itu yang istimewa. Tapi aja to si tabarani layolo ko dia namanya kabacata. Salah kamay imang itu ditakadami tanya makanya tuh biasa tahu mangkanja bacanok ko tahu mapahange takko batal ijen na imange ale na maju tolay. Ya ko tahu dia na palo no kurules ni bacari mang itu lima kadami tanya itu kemudian yang berikutnya sabul yamin sebelah kanan. Tapi dia nawat dia ala standar dia rumah kedalau kanan mana ni? Iya mi ko masih jaki angka ya rajo tali seri. Aja na tak kadai majani ya sebelah kiri pertama lagi dihitung. Apa ya ko melo ya lah dasar maka da kanan mana tisi sagi mang lo ko sunnah. Naon ri kanan mana tahu no? Jadi itu padilah. Sab pertama, sab kedua untuk laki-laki. Ewat di masambu tengah wadi to masambu samping. Ya makiro kak dia nanti masalah. Kata nak pangewang itu. Tapi dia tu na termasuk berjamaah. Nareko angka makmum si jadi dinami mondri. Tak boleh. Jadi yang angka tahu masambu na jadi dinna degana si bang itu tidak dihukumi berjamaah. Mas sampaja jadi dimi ko tangana tahu egay. Tapani. Jadi yana tu ampai ko toy monri nak gilingi maka da gide na aga tahu si bawang jadi dikumani tapatada ngilimat ta oko salengkana ta yolota supaya soro inang kata si bawang atau sapa imas masagene napa tapala yolo aja tak yolo cidi na bukarangi onro napa to tamokor. Iya. Maka itu aturan nah. Pada itu komeki misang ite maka masam paja perlu ye masam paja sunnah gi. Biasakan kata ko masigi masam paja. Ia curi maka dah masam paja loro, ia masam paja sunnah atau aga. Tapatadang ngilimat tak. Angkat to maka dah denawat di patadang, denawat di ngigis atau masam pajang ko dito masam paja to. Sehingga ada yang biasa pakai isyarat, masememi kada itu isyaratnya bahu. Ia komat nakai bahu atau namenre berarti masam paja perlui. Ia ko bahu abiona berarti masam paja sunnah. Kupure tagesan takut menre berarti masam paja perlu ye. Tapi ya ko tagesan ada nak kedo. To lima makko mi makko maka de to kan pahang. Itu aja taganggui. Ya kupure tagesan ada nak kedo. Amakko ki jolo tapakan jaki rampan na nyawata. Napa tapake atita. Ya ko yakin maka masam paja perlu acoki. Ia ko yakin makan masam paja sunnah aja tacio. Mako amiro. Ia ko takko macoki na masam paja sunnah mi dia nanti masalah. Tapat taru ni sampajata lolongan i pasidekah. Apa itu sampajangnya talua adaan qadaan iadatan. Tuh adaan wa tunnah.
Qadaan tanya wattunna. Iadatan mengulang. Lalu rupa ya kumakara ki usolli pada salati duhri arba'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman berarti wattunna loro ita sempajang. Tapi ya kosara ina depa ta sempajang loro. Jadi meki mas sempajang loro tapi asara aja tak kada adaan akadaki qadaan. Jadi usolli pada salati duhri arba'atin mustaqbilal kiblati qadaan lillahi ta'ala. Isanina pakime masa pajam magharibi akadaki qadaan aja tak kada adaan. Iya ko adaan pada waktunya, iya ko qadaan tanya wattunna. Maka dia bisa mak basara ustaz aya bicara gibani wakate masa pajam magharibi telun raka ko manis seujami pun Allahu akbar. Maka ni gampang. Ya ko dei mau patapu ya rumah kunruto ngi. Iya. Kemudian yang ketiga adaan qadaan, yang ketiga iadatan. Ya sangi iadatan mengulang. Puraki mas sampajaloro cadi di natako tapa angka tau mak bereja mak sampajaloro na selesai ni ona mas sampaja wad dingi macio okor mas sampajang layulangi sampajatta ya nariasang iadatan. Apa megai apalan na mak bereja mak daripada mas sampaja cadi di eloki macio pemang itu boleh. Namanya iadatan. Atau puraki mas sampajang tacukuki ang pututa Allah de na marica ona watu kumak jenne marako eloki pe mamak jenne na patau lagi pe masampajata yana tu dipake iadatan. Itu tapahan ibu iya itu yang cuma makun raya upasangi si jana maceram maki upasangi di makun raya iya tu bahaya lada makun raya konadapi wattunna halangan barakna taman ni loroi tate 12 liwat 5 menit mon roma sesak atau mon rema bisa peneh atau manasi na dia na saleja majamana tapasi tangana si di tapahalangan na dia pana sampaja loro na nadapi loroi on sebelum haid tapi pas tengah satu dia haid maka setelah berhenti haid mesti taqadha salat tayr tolai bir. Nasabak tadapi sampajangin na dita jamay. Nasabak macapa ki. Jadi saya komatu pajaki halangan langsung tatolay sampajaloro ta'ir. Qadaan. Nasabak tadapi tapi depa tajamay ta halangan. Tapahan ibu? Iya. Pada itu misalnya paja nih halangan loro. Natunda-tunda dia na dio. Asara maninadio mesti juga diqadha itu. Iya. Tapi dia pada pura dia tuh makanya mandi dulu mandi wajib baru kita sholat. Tapi kopaji macarepa koloro tapi tolimon rima matu-matu dia nadio asara manina pura dia mesti diganti nian dulu. Itu bahaya nama kunre. Makanya kopaji langsung. Ini hati-hati bu ya. Bu. Napahan ibu-ibu itu. Iya. Apa angkat tuh pada itu makun raya. Ajak ta berhubungan si bapak sangat tak namo pa aja ki halangan na rekode patapura dio pacing. Aja tak kade pasi jama pi. Itu ya. Iya. Asabak makade hatta yathurna hingga dia suci. Angkat tahu tu bahayana bu, berhubungan kita setelah berhenti haid tapi jarang bisa itu, istilahnya jarang bisa sampai punya keturunan dari situ karena belum masa subur. Itu tapi ketika ada anak dari situ belum mandi wajib, itu yang kena nanti penyakit kulit. Katu biasa repak-repak alilena. Itu dari situ. Itu bahayanya. Jadi mega tuh larangan-larangan bu. Denawat di berhubungan teko cakarudu karena itu pengaruh. Ya na cakarudu makun raya na tako berhubungan na tako monrodara yaitu maka itu anak nama tu matanga ma bicara. Matanga. Angkat tu anak-anak bu 5 tahun ni anan ni tahu to 5 kadami amma apa lanro cakarudu yaitu. Ya nang kanana 5 tahun ni atau 5 kadami amma apa lanro cakarudu yaitu. Iya. Iya.
Dito kagok ko eh. Ako tiha. Biasa ya, suruh kak kada ustaz. May de pa naman mabicara ustaz tadok dongi. Tikui lalandro cakarudu ya tuh. Pajai namo kompresor iwarugang ide to nak bicara. Lalu Pak Berumi. Iya. Ini kadang-kala si jajangan meti ya tuh. Iya. Itu penting saya wasiatkan. Makanya hati-hati, Bu. Makanya jeneki sebelum berhubungan. Iya. Pada mi tu makun raya ko pubay pasurongan, mak bali-bali tu wijaya Pak. Cia maturu. Biasa tu ko makak bila kay nanasang. Ketu lampu dia pada mati. Lacak yo tengah, lacak jendela. Ani nasa tu ni. Kakang ajo lah kak ku. Mega pasuron nah. Ya kong kana ta tu dia nami maturu. Ya kong kai podangi mega bicaran. Itu sebenarnya kuncinya. Ya dia tu ampai polokku itu di sitongan na malada pengaruhna tu bija-bija. Itu tidak mudah. Iya. Dan ini penting saya. Tapi maka dari labat ni ustaz. Akibu asiki. Iyo pokoknya ni jaji tapak bayi ni bapak nak. Iya, iya. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Ini sudah setengah 12 Bu, karena duhur dekat. Kemudian saya minta tadi ada sambutan dari Pak Desa atau Ibu Sekcam. Kenapa? Karena ini kesempatan masyarakat kita bertemu dengan pejabat. Upasengi, saya sebenarnya Pak Bu ini meminta ke Ketua MWC dari kemarin. Dan mereka upala bangangi. Maka kegiatan ini saya mengatakan ini adalah safari Isra Mi'raj. Jadi saya mengatakan jangan siapkan amplop untuk penceramah. Saya itu karena kami sebenarnya penggalangan dana Bu untuk pembangunan Istana Tahfizul Quran Nahdlatul Ulama. Jadi kita mau bangun lembaga yang untuk mengkader ulama. Dan itu baru tiang naik, makanya saya bilang harus ada penggalangan dana. Jadi saya tadi kasih Ustaz Muhammad Tang itu ada kupon. Ada kupon wakaf itu selama 23 bulan. Angka kong kaki melo mawakaf pak, angka koro 20 sabu, 30 sabu 1 bulan. Iya, jadi 20.000 kah atau 30.000 ada di situ pilihannya. 20.000, 30, 50, 70 dan 100. Itu setiap bulan selama 23 bulan. Karena itu pembangunan Istana Tahfizul Quran di sana nanti pengkaderan ulama kita rencanakan. Tapi itu swadaya, jadi bukan dana pemerintah, kita memang swadaya. Itu patung-patungan. Jadi siapa tahu ada yang mau berpartisipasi, ke Ustaz Muhammad. Nanti dibikinkan grup itu yang masuk di situ. Jadi saya minta di masyarakat kita kalau ada yang mau berpartisipasi untuk berwakaf amal jariah, ya semoga bisa kita. Di 2 tidak masalah. Iya. Karena di situ ada nomor HP-nya juga, nomor rekeningnya juga ada. Jadi nanti Ustaz Muhammad Tang yang membagikan dengan Ketua MWC. Jadi itu yang saya minta. Memang maka saya bilang saya harus turun ke masyarakat untuk silaturahmi kemudian meminta. Siapa tahu ada yang mau mewakafkan. Nah sabayaro tanah wakaf. Tanah wakaf pakat tahu dari toko Sahid Pangkajennya itu. Kemudian kita bangun di situ untuk selain penghafal nanti di situ juga ada pengkajian ulama, pengkajian untuk ulama Kiai Muda. Itu kita rencanakan. Bahkan perguruan tinggi Pak Desa, insya Allah kami sudah digodok itu untuk persiapan di sana sekolah tinggi ilmu, sekolah tinggi agama Islam Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap. Saya kira ini yang penting saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada semua panitia sudah memberi waktu bersilaturahmi pada siang hari ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.